Pastor Jan, ada anak mo? Na, awan? Ada anak mo? Nya, agsinias ka man. Apa nga guwing kang awan ti anak mo? Apa yang awan anak mo? Iba din ka po. Apa nga tangawan anak mo? Na. Apa awan anak mo? Na. Agsinias ka. Oh, mano ti anak mo? Mano anak mo? Awan. 0. Agwesto ka. Uy! Iba ba madeta? Iba ba madeta ramay mo? Magam. Oh, agsinias ka. Awan anak ko kunam. Sige. 1, 2, 3. Oh, sige. Awan. Aga nga ka. Awan. Anak ko. Apa yung awan anak mo? Inayan ka pa eh. Naputot mo, Lord. Manong arti putot mo? Wala, nalipatan na. Mano. Mano? 5. 5. Sigurado ka. Iso nga awan ti anak mo. Han, kunak man no ka. Nunay anak kat de. Han, nunay iwar ti Chan. Awan ti anak na. Awang guard ka no. 0 ka no ti anak na. Awang ka no anak na. Tasaan nga anak. No putot nga eh. Ada putot mo? Ada putot mo? Nalaing detoy. Oh, kita mo. Katawa nga katawa. Okay. Babay garod ka na mo. Nalaingak ko na. Nalaingak.